Zamislite na trenutak da vas neko natjera da svaki dan radite posao koji ne volite. Kako bi se vi osjećali? Zamislite da ustajete svako jutro s grčem u stomaku, jer znate da vas čeka nešto što vas ne ispunjava, ne pokreće, ne zanima. Zamislite da ste prisiljeni biti neko ko niste, samo zato što je neko drugi tako odlučio za vas. Strašno, zar ne? Ali evo zanimljive stvari. Čak i najteži, najdosadniji, najzahtjevniji poslovi na svijetu imaju ljude koji u njima uživaju, koji u njima pronalaze smisao i strast. Neko voli biti rudar, neko voli biti hirurg, neko voli čistiti ulice, neko voli programirati. Svi smo različiti. I to je naša najveća snaga. A onda dođe ona rečenica koju svi znamo i vrlo često koristimo: ako nešto dovoljno želiš, možeš sve postići. Samo vjeruj u sebe i sve je moguće. Vjerujte mi, i iskreno, ta rečenica je čista laž. Nismo svi za sve. Nismo svi rođeni s istim talentima, interesima, ni mogućnostima. Neko može sanjati da bude astronaut, ali ako se boji visine ili mu zdravlje ne dozvoljava, taj san je jednostavno nemoguć. Nije dovoljno samo postaviti na nešto. Potrebna je strast, interes, upornost, ali i realnost. Tu postoji još jedan, ali veći problem. Roditelji. Mi, roditelji, često očekujemo previše. Postavljamo ogromne ciljeve. I očekivanja pred našu djecu tražimo da budu bolji, uspješniji, da ostvare ono što smo mi sanjali ili što smo mi postigli, pa čak i više od toga. Mislimo da je to jedini ispravan put, jer smo mi tako prošli ili jer vjerujemo da znamo najbolje. Ali to je pogrešno. To je jedan od glavnih razloga zašto naša djeca danas pate od depresije, anksioznosti i osjećaja da nisu dovoljno dobra. Imao sam privilegiju upoznati mladu ženu koja je studirala pravo. Nije to bio njen izbor. Roditelji su je gurnuli u to, jer joj je majka bila advokatica i zarađivala dovoljno da sebi priušti sve što poželi. Pravo iz srednje škole na fakultet, bez pauze, bez vremena za razmišljanje, bez šanse za samootkrivanje. 2 godine kasnije otišla je posjetiti svoju baku u bolnici. 4 dana zaredom je dolazila, a 5. dana se zaljubila u medicinu. Nikad nije ni željela studirati pravo, a sestrinstvo joj je otvorilo potpuno novi svijet. 2 godine života je izgubila samo zato što su je roditelji gurali u pogrešnom smjeru. Zamislite da sam ja vaš roditelj i da vas natjeram da studirate geologiju, samo zato što ja mislim da je to dobro za vas. Koliko još mladih ljudi mora izgubiti godine, zdravlje i sreću, samo zato što roditelji misle da znaju najbolje? Koliko još djece mora živjeti tuđe snove, dok njihovi vlastiti snovi umiru u tišini? Evo nekoliko istina koje moramo prihvatiti. Ne možemo svi biti i raditi sve. Nije sramota biti dobar u dosta stvari, a ni loš u isto toliko. Prava snaga je u tome da pronađemo ono što nas pokreće, ono što volimo, ono što nas čini sretnima. Naša djeca nisu produžetak naših neostvarenih želja. Oni su svoji ljudi, sa svojim snovima, talentima i strastima. Ovo se ne odnosi samo na školu. Ovo vrijedi za svaki dio života naše djece. Najveći poklon koji možemo dati svojoj djeci je sloboda da otkriju ko su oni zapravo. Da ih podržimo, ohrabrimo, budemo im vjetar u leđa, a ne kamen oko vrata. Ako im to omogućimo, oni će pronaći svoj put, bit će sretni i uspješni na svoj način. Ako im damo priliku da slijede svoje strasti, možda neće uvijek dosegnuti zvijezde, ali će barem sletjeti na mjesec. A to je već pola puta do zvijezda. Tamo mogu predahnuti, odmoriti se i ponovo pokušati. I to je sasvim dovoljno. Zato dajte im priliku da pronađu svoje snove, ciljeve, sreću i ono što ih pokreće. Podržite ih, slušajte ih, vjerujte u njih, jer samo tako možemo stvoriti generaciju sretnih, ispunjenih i uspješnih ljudi. Na kraju želim vas sve ovdje pitati, kako se vi osjećate u vezi s ovim? Da li ste i vi nekada bili u situaciji da radite nešto što niste željeli, samo zato što je neko drugi to očekivao od vas? Da li ste možda i sami roditelj koji je iz najbolje namjere pokušao usmjeriti svoje dijete na put koji vi smatrate ispravnim? Podijelite svoje mišljenje, svoje iskustvo, svoje osjećaje. Hajde da otvoreno razgovaramo o ovome, jer samo iskrenim dijalogom možemo mijenjati stvari na bolje.
Možda će baš vaša priča pomoći nekome da pronađe svoj put ili da podrži svoje dijete na pravi način. Ostavite komentar, like i pretplatite se na vodič za bolji život. Hvala vam.